bit annoying for you, e hoa. Watching from Melbourne, Australia, that is Cassandra Alicia. And another photo there watching while working. Yeah, right, ka motuihi, mean Māori mean, that is Pānia. And I dare say there's a few people watching at work. A few people that might be sitting on the computer pretending that they have the headphones on doing some mahi, and in fact they're watching te matatini. But ka reo mo te whaki atu ki o koutou pōhi. Here we go, kai tātaki tāne Maia Wharekura. The kai tātaki wahine is mere maihi aloha. No te rohe o mā tātua, tēnā e tiwi, taki noho mai koutou, anei rā te kapa o Tutara Kauika ki Rangataua.
Te kotaina tū ai, kākata te pō. Tū ai mau kai. Mau tangata. Mau te mākarini ki te pō. Tēnei kua te tau ārei te tangi nei mau te kurangatira. Mawa nui āraki. Mama tū. Te tapu o muri wai. Mai ngā kore a whārai ki te hirau. Kaununu waka. Whakatau mai rā. Wai potu te marae. Mi mai rā. Tēnā koutou. Tēnā koutou katoa, he wai.
Matamma
titi a te tapu o inuku. Tutara i anu i nohine moana. He kura au mo, he kura haua watea. He atu ae. Te kawi o matari kāra wakinu o ka Tutara Kauika. Tutara Kauika mahatua, Tutara ki te hau. This Te Matatini broadcast is proudly sponsored by Te Wānanga Orokawa.